빼놓지 않고 하는 기도가 뭐겠습니까? Бид бүхний залбирал дотор алгасахгүй, хасахгүй байнга залбирдаг зүйл юу вэ? 우리 가족을 위한 기도예요. Өөрсдийнхөө гэр бүлийнхний төлөө залбирал шүү дээ. 그럼 그 가족을 위해서, 가정을 위해서 우리가 어떻게 사는 것이 올바른 것인지 그건 분명히 배워야 되죠. Тэгвэл гэрийнхнийхэн төлөө, энэ гэр бүлийнхээ хүмүүсийнхэн төлөө бид бүхэн яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг сурах хэрэгтэй. 그리스도인의 가정 같이 살아야 됩니다. Христэд итгэгч хүний гэр бүл тэр шиг амьдрах хэрэгтэй. 제가 구원받기 전에는요, 저는 저희 집이 너무 싫었습니다. За би бол аврагдахаас өмнө өөрийнхөө гэр бүлд их дургүй байдаг байсан. 서로에게 상처 주는 말만 하고 있어요. Би биендээ байнга л нэг шархалсан үгийг хэлдэг. 어머니는 잔소리만 합니다. Ээж нь байнга л үгэл загнадаг. 나는 불만이 가득 찬 삶을 살았습니다. Ингээл дотроо гомдол төвөгшөөл ихтэй амьдарч байсан. 그게 제가 구원받기 전에 저희 집이었어요. За энэ бол аврагдахын өмнөх миний гэр бүл байсан. 그래서 제 생각에 무슨 생각을 했냐면은 내가 대학만 졸업해 봐라. Тэгэхээр 집을 떠나서 다시는 돌아오지 않을 거다. би дотроо юу гэж боддог байсан бэхлээр их сургуулаа л нэг төгсөөд хий. Дахиж ирэх нь хараарай гэж 그런 боддог 생각이 байсан. 막 커가고 있었습니다. Ийм бодлол улам нэмэгдээд байсан байхгүй. 근데 제가 구원을 받았거든요. За тэгж явж исэн би аврагдчихсан. 구원을 받으니까 더 안 좋아. Аврагдсан чинь бүр илүү хэцүү болцсон. 저희 아버지는 저를 너무 미워하는 겁니다. Аав маань намайг бүр үзен ядах болсон. 저는 집에 가면은 재미 하나도 없고, Гэртээ очих юм бол ямар ч сонирхол байхгүй. 그리고 집에 안 들어가고 이제 교회에 있는 시간만 많아졌죠. Тэгэлэр чин тийм гэртээ орохгүй байгаад чуулган дээр байх цаг надад улам ихсээр байсан байна. 근데 그렇게 그냥 놔둘 수가 없었죠. За тэглээгээд тэр чигээр нь орхих боломжгүй байсан. 그 결혼을 하고 가족들을 전도하기 시작했습니다. За хурмаа хийлээ. Тэгээд гэрийнхэндээ сайн мэдээг тарааж эхэлсэн. 한 명씩 구원을 받는 겁니다. За нэг нэгээрээ аврагдаж эхэлсэн. 마침내 저희 아버지가 구원받으면서 저희 가족은 완전히 바뀌었죠. За эцэст нь аав маань аврагдсанаар манайх гэдэг айл манай гэр бүл бүрэн өөр болсон. 그 전에 저희 아버지는 정말 좋은 아버지는 아니었습니다. Тэрнээс өмнө бол манай аав сайн аав үнэхээр байгаагүй. 저희 어머니는 새어머니였는데 좋은 어머니 아니었습니다. За манай ээж гэдэг нь хойд ээж байсан. Тийм сайн хүн бас байгаагүй. 집은 웃음이 하나도 없었습니다. Энэ гэр дотор орвол инээд хөөр гэж юм байгаагүй. 즐거움이 하나도 없었습니다. Энэ баяр хөөр баярлах зүйл нэг ч байгаагүй. 집 안에 있는 게 부담스럽고 싫었습니다. Тэгэхээр ийм гэр дотор байх нь өөрөө дарамттай дургу хүрмээр байдаг байсан. 명절이 되면 억지로 집에 있는 거예요. За тэгэхээр нөгөө баяр нь болох юм бол бүр албан хүчээр л энэ айлд байгаа байхгүй. 근데 가족들이 구원을 받은 겁니다. А тэгсэн энэ гэр бүлийнхэн маань аврагдчихлаа. 어떻게 바뀌었을까요? Яаж өөрчлөгдсөн бол? 저희 아이들이 어릴 때 찬송을 부릅니다. За манай хүүхдүүд бага байсан тэр үед магтан дуудуулж өгнө. 제가 집에 가면 제가 기도를 합니다. За тэнд очих юм бол би залбирч өгнө. 저희 아버지가 성경 읽다가 궁금한 걸 물어봅니다. За аав маань Библийг уншиж угаад сонирхсан зүйлээ асууна. 같이 교제를 하는 겁니다. Ингээд хамтдаа нөхөрлөдөг болж байна. 함께 기도하고 함께 찬송 부르고 Хамтдаа нөхөрлөн, хамтдаа магтан дуудуулна. 함께 교제하고 Хамтдаа нөхөрлөн. 아주 행복하고 즐거운 가족이 된 겁니다. Үнэхээр аз жаргалтай баяр хөөртэй гэр бүл болсон. 그게 진짜 아름다운 가족이고 정말 화목한 가정인 거잖아요. Энд чинь л жинхнээсээ үзэгсэлнтэй гэр бүл, эв найртай гэр бүл байх үстэй. 그런 가정을 만들어야죠. Тийм гэр бүлийг бий болгох хэрэгтэй үстэй. 우리의 가정은 그렇게 될 때 우리를 이 땅에 사는 동안 우리에게 큰 위로와 힘을 주는 겁니다. Бидний гэр бүл ийм болох үед, энэ газар дээр амьдрах үед энэ гэр бүл маань бидэнд том тайтгарал хүч болдог байна. 여러분들 기도 속에 그런 가정을 만들어야 돼요. Тэгэхээр та бүхэн залбирал дундаач ийм гэр бүлийг бий болгосоор 그런 байх хэрэгтэй. 가정을 위해서 쉼 없이 기도해야 되는 거예요. Ийм гэр бүлийг бий болгохын төлөө тасралтгүй залбирах хэрэгтэй. 자, 그래서 시편 127편입니다. 다시 За 돌아갑니다. дуулал 127 дугаар бүлэг дахиад очие. 성전에 올라갈 때 이 노래를 부르면서 올라간 거예요. Ариун өргөөрөө өгсөж очихдоо энэ дууг дуулаад очисон байна. 얼마나 좋았을까? Хичнээн сайхан байсан бол 온 가족이 하나님을 경외해요. бүх гэр бүлээрээ бурхнаас имэж амьдардаг. 온 가족이 천국 갈 소망 가운데 살아. Бүх гэр бүлээрээ девааш руу орох найдвар дотор амьдардаг.
싸우고 다툴까요? Хоорондоо ингээл маргалдаал хэрэлдэх үү? 그 전에는 명절만 되면 이제 싸우는 거야. За өмнө нь зүгээр баяр боллоо гэх юм бол хоорондоо муудалцдаг байсан. 가족 중에 누가 술만 먹으면 이제 싸우자고 덤비는 겁니다. За тэгэл хин нэг нь л ариг уутсан байвал за элийн нааширгээл ингээл босоод ирдэг. 아무 즐겁지도 않고 재미도 없는 그런 가정이었습니다. Ямар ч баяр хөөр тийм аж аргал байхгүй гэр бүл байсан. 근데 온 가족이 함께 구원을 받으면은 그때부터는 정말 즐거운 가정이 되는 겁니다. Бүх гэр бүлээрээ аврагдчих юм бол тэр үеэс ахуулаад үнэхээр баяр хөөртэй гэр бүл болдог. 날마다 하나님 앞에 가거든요. Өдөр болгон бурхан дээр очдог. 맨날 화내고 욕하던 아버지가 말이 바뀌었어요. За байнга л нөгөө ууралдаг, загиндаг байсан аав нь өөрчлөгдчихсэн байна. 미안하다. Уучлаарай, баярлалаа гэл. 그 말 들으려고 저는 전도한 건 아니었거든요. За ингэж хэлүүлэх гэж би сайн мэдээ тараасан юм бол биш. 근데 그 말을 할 때마다 제가 화내겠습니까? За тэр үгийг өөдөөс хэлэх үе болгонд би уурлалах уу? 미안하다고 하는데 Өөдөөс уучлаарай гэж байх чинь. 고맙다고 하는데 싸울까요? За баярлалаа гэж өөдөөс хэлж байгаа хүний өөдөөс би уурлах уу? 아니거든요. ерөөсөө ирэхгүй шүү дээ. 함께 기도하는 그 가족이 얼마나 큰 위로가 되고 힘이 되는데요. Хамтдаа ингээд нөхөрлөө сууж байгаа гэр бүл байна. Энэ хичнээн том тайтгарал хүч болдог гэж. 그러니까 이 성전에 올라가면서 이 가족들은 너무나도 기뻤고 즐거웠던 겁니다. Тэгэхээр ариун өргөөрөө өксөж байгаа энэ гэр бүл үнэхээр баяр хөөртэй байсан байна. 자, 근데 1절이 중요한 거예요. 1절. Тэгэхээр эндээс нэгдүгээр ишлэл их чухал. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며. Эзэн гэрийг барьж байгуулахаас нааш түүнийг байгуулагч дэмий хөдөлмөрлөнө. 헛되다라는 말이 1절에 2번 되거든요. За дэмий гэдэг үг 2 удаа гарч байгаа байхгүй юу? 2절에도 헛되도다 그러죠? За нэгдүгээр ишлэл дээр 2 гарч байна. хоёрдугаар ишлэл дээр бас дэмий хоосон гэсэн үг байхгүй юу? 헛되다는 말이 무슨 뜻일까? Энэ дэмий хоосон гэдэг чинь юу гэсэн утгатай үг вэ? 가치 없다, 의미 없다라는 거예요. Үн цэнэгүй утга учиргүй гэсэн утгатай. 여호와께서 집을 세우지 않으면 헛된 겁니다. Эзэн гэрийг барьж байгуулахгүй юм бол энэ бүхэн дэмий хоосон зүйл бол. 결국 내 것이 될 수 없는 거예요. Нэгсэндээ эцэстээ өөрийнх минийх байхгүй болно гэсэн. 어느 날 저희 아버지가 돌아가셨습니다. За нэг л өдөр манай аав маань өөд болсон. 제가 엉엉 울었을까요? Би тэгээд асгартал уйлсан уу? 아니요, 그러지 않았습니다. Би тэгээгүй. 저희 어머니가 돌아가셨습니다. Манай ээж өөд болсон. 제가 슬퍼했을까요? Би гунигэлсэн болов? 그러지 않았습니다. Тэгээгүй. 왜? Ягаад? 천국에서 만나니까. Дэваажинд очиод уулзалтах юм чинь. 그러니까 슬픔이 없어지는 거예요. Тэм учраас энэ уур гашуу гэдэг зүйл 다시 байхгүй болж. 만날 소망이 있기 때문에 기대하는 거죠. Дахин уулзах найдвар байна. Тийм найдлага бидэнд төрж байгаа юм. 이런 가정이 얼마나 우리가 원하고 바라는 그런 가정이잖아요. Эн чинь нөгөө бидний тэгтлээ хүсэж тэмүүлдэг гэр бүл шүү дээ. 그러니까 헛된 가정이 아닌 겁니다. Тэгэхээр энэ бол дэмий хоосон гэр бүл биш байна. 근데 만약에 부모님이 구원 못 받고 돌아가셨어. Магадгүй ээж аав нь аврагдаж чадахгүй үед боллоо. 다시 만날 수가 없어요. Дахин уулзах боломжгүй байна. 그리고 영원한 지옥에 간 거야. Тэгээ мөнхийн тамд орчихсон байна. 얼마나 마음속에 이 마음이 아플까? Хичнээн их сэтгэл нь өвдөх бол. 전도하지 못한 거에 대한 죄책감이 얼마나 클까? Сайн мэдээ тарааж чадаагүй гэхийн шаналл хичнээн их байх бол. 그것처럼 괴로운 일이 어디 있습니까? Үүн шиг шаналлтай зүйл өөр хаана байх юм. 진짜 화목하고 사랑스러운 가정은요. 여호와께서 집을 세워야만 이루어지는 거예요. Жинхнээсээ эв найртай хайр татам гэр бүл гэвэл эзэн тэр гэрийг барьж байгуулдаг гэр бүл байна. 여호와께서 세우지 않은 집은요. 화목이 없습니다. Эзэн барьж байгуулахгүй гэр бүл бол эв нэгдэлтэй байхгүй. 기쁨이 없습니다. Баяр хөөр байхгүй. 근데 여호와께서 세운 집은요. 서로에게 힘이 돼줍니다. Тэгэхээр эзэн гэрээг нь барьж байгуулж байгаа гэр бол бие биентэйгээ эв найртай байна. 힘들 때 위로를 해주잖아요. Хэцүү байх үедээ нэг тайвшруулна үстэй. 지쳤을 때 안식할 수 있는 곳이 여호와께서 세운 가정인 겁니다. Сулдаж цуцсан үед нь тайтгарал тайвшрал болдог нь эзний барьж байгуулсан гэр байна. 그러니까 우리는 그 여호와께서 세운 가정을 이루는 것이
첫 번째 목표가 돼야 되는 거예요. Тэгэхээр бид бүхний эхний зорилго эзэн барьж байгуулсан гэр бүл болох хэрэгтэй. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 Эзэн гэрийг барьж байгуулахаас нааш түүнийг байгуулагчид дэмий хөдөлмөрлөө. 열심히 돈 벌면 뭐 합니까? Хичээнгүлэн мөнгө олоод яах юм бэ? 잠도 못 자고 그리고 수고하고 일하면 뭐 하겠습니까? Нойр хоолоо асан унтаж чадахгүй хөдөлмөрлөж зүтгэлээ гэд яах ч байгаа. 천국에서 만날 수 없다면. Дэважинд л уулзалдаж чадахгүй гэх юм бол. 자, 2절에 이렇게 있죠? Хоёрдугаар ишлэлдэр ингэж байна. 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. Та нар эрт босож оройтол суугаад зүтгэж ялсан талхаа идэх нь зүгээр л дэмий аач. 여호와께서 우리 집을 세우지 않는다면 Эзэн манай гэр бүлийг барьж байгуулахгүй юм бол. 열심히 일하고 수고해가지고 그렇게 사는 것이 무슨 의미가 있냐 그겁니다. Хичээнгүлэн хөдөлмөрлөж ажиллаа тэгж амьдралаа гэд өөрт чинь ямар ашигтай юм бэ? 자, 성경 사무엘 하 보겠습니다. Хоёрдугаар Самуэль номноос харъя. 사무엘 하 18장. Хоёрдугаар Самуэль 18. 18장 33절입니다. 18-ийн 33 дугаар ишлэл байна. 자, 들어보십시오. За сонсоорой. Тэгэхэд хааны сэтгэл гүн хямарч хаалганы дээрх өрөөнд орж уйлав. Тэрээр уйлан холхиж миний хөвгүн Авсалом минь, хүү минь, миний хөвгүн Авсалом минь, чиний оронд би үгсэн бол дээр байсан юм. Авсалом хүү минь, миний хүү гэсээр байлаа. 19장 4절도 들어보십시오. 19-ийн 4-ийг бас сонсож байгаарай. Хаан нүрээ бүтээн чанга дуугаар миний хүү Авсалом, Авсалом, миний хүү гэж орлон хашгирч байв. 자, 압살롬이 반역을 했습니다. Авсалом бослог гаргасан. 다윗은 예루살렘 성을 포기하고 도망쳤습니다. Давид Иерусалим хотоо хаяад зүхтэж явсан. 그리고 압살롬의 모든 군대가 와서 다윗의 군대와 싸웠습니다. Авсаломын бүх зэрэг нь хурж ирээд Давидын зэрэгтэй тулалцсан. 근데 다윗의 군대가 이겼죠? Гэтэл тэр үед Давидын зэрэг ялсан биз дээ. 그런데 그 전쟁에서 압살롬이 죽은 겁니다. Гэтэл энэ дайнд Авсалом өгчихсэн байна. 다윗이 왜 이렇게 울었을까요? Давид тэгвэл яагаад энд ингэтлээ их уйлна вэ? 전쟁에 승리했는데 Уул нь бол дайнд ялчихсан 다시 байна. 예루살렘으로 올라갈 수 있는데 Одоо дахиад Иерусалим руу очиж болохоор болчихсон байна. 왜 이렇게 슬프게 울었을까요? Яагаад ингэж гашуунаар уйлсан бэ? 압살롬이 어디 갔는지 다윗은 알거든. Энэ Авсалом хаана очсныг Давид мэдсэн байхгүй. 자기 군대에게 분명히 부탁했거든. Өөрийнхөө зэргүүдэд гарцаагүй захиж хэлсэн байхгүй. 이 압살롬을 좀 불쌍히 여겨라. Авсаломыг өрөвдөж хайрлаарай. 돌이킬 기회를 주기 위해서 그렇게 부탁했던 거잖아요. Эргэх боломжийг нь өгөхийн тулд ингэж гуйсан байхгүй. 압살롬에게 다시 하나님에 대한 믿음을 줄 수 있는 기회를 얻기 위해서 부탁했던 겁니다. Авсаломд дахин бурхан руу эргэх боломжийг өгөхийн тулд ингэж захиж гуйсан байсан. 근데 그럴 기회를 얻지 못했어요. Тэгтэл тийм боломж олдоогүй. 압살롬이 죽어버린 겁니다. Авсалом өгчихсэн. 내 아들 압살롬아, 압살롬아. Миний хөвгүн Авсалом минь, Авсалом минь. 그 순간 압살롬은 지옥에 떨어졌거든. Яг тэр мөчид Авсалом тамд унсан байхгүй. 다윗의 마음이 찢어지는 겁니다. Давидын сэтгэл энд урагдж байна. 우리의 가족이 구원함을 얻지 못하고 영원한 지옥에 떨어진다면은 무슨 의미가 있겠습니까? Бидний гэр бүлийнхэн аврагдаж чадахгүй мөнхийн тамд унчлаа гэвэл 우리가 ямар 왜 ашиг байгаа 신앙생활 юм бэ? 열심히 합니까? Бид бүхэн юунд итгэлээрээ ингэж хичээнгүйлээ амьдрын вэ? 하나님 앞에 올바라야 하나님이 내 기도를 들어주시니까. Бурхны өмнө зөв байж иж бурхан миний залбирахыг сонсдог л болохоор. 우리는 다 지옥 갈 운명에 있었다니까요. Бид нэр бүгдээрээ л тамд орох хувь тавиланд байсан гэдэг байна. 하나님의 긍휼과 하나님의 은혜로 우리가 겨우 천국에 가는 거잖아요. Бурхны өршөөл, бурхны нэгүслийн ачаар л бид нар арай ядан деважинд орохоор болсон хүмүүс. 우리 가족도 하나님의 은혜가 있어야만 구원을 받는 거잖아요. Тэгвэл миний гэр бүлийнхэнд ч бурхны энэ нэгүсэл байж ижил энэ хүн деважин руу орно. 우리가 올바르게 신앙생활 해야 우리 가족들에게 기회가 주어지는 거예요. Бид нэр өөрсдөө зөв зөвхөстэй итгэлээрээ амьдрчиж гэрийнхэнд маань боломж олдно. 우리의 기도가 하나님께 가까이 가고 그 기도가 이루어질 수 있는 거예요. Тэгжиж бид бүхний залбирал бурханд ойртон очиж
Бурхны өмнө тэр залбирал биелэгдэх бахна. 자, 로마서 9장입니다. Ром 9-р бүлэг. 9장 1절부터 3절까지입니다. Ром 9-ийн 1-ээс 3 дугаар ишлэл байна. 1절부터 3절까지 1-ээс 3 천천히 같이 읽겠습니다. удаахнаар хамт уншийм. Би худал яриаггүй. Христэд үннийг хэлж байна. Миний мэс чанар ариун сүнсээр надад гэрчилж байгаачлан зүрхэнд минь маш их уйдхаргуу нэг байнгын завур байна. Мах биеэрээ миний хамаатан болох ахан дүүсийнхээ төлөө би Христэс салгагдж өөрөө хараал болох минь гэж хүсэж байлаа. 자, 바울도 그랬던 겁니다. Паулч ийм байж. 바울도 자기 민족이 구원받기를 간절히 원했습니다. Паул хүртэл өөрийнх нь үндэстэн аврагдаасаа гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 그리스도를 죽였던 그 죄를 용서받기를 원했던 겁니다. Христийг алсан тэр гим нүглээ уучлуулаасаа гэж тэр хүсэж байсан. 그래서 하나님께 순종하면서 그 민족을 위해서 그렇게 기도했던 거잖아요. Тэгмэл учраас бурханд дуулууртай байгаад үндэстнийхэн төлөө тэгтлээ залбирсан байна. 내 마음에 그치지 않는 고통이 있다. Тэгмээ зүрх сэтгэл дотор маань байнгын завур байна. 내 형제 곧 고륙의 친척을 위해서. Мах үеэр миний хамаатан болох ахан дүүсийнхээ төлөө. 자, 우리 가정에서 우리가 어떻게 사는 것보다 중요한 것이 내 가족들이 구원함을 받는 겁니다. Тэгэхээр гэр бүлийнхаа өмнө би яаж ямар хүн болж амьдрах вэ гэхээс илүү тэр гэр бүлийнхэн чинь аврагдах нь чухал байна. 그걸 위해서 살아야 되는 거예요. Түүний төлөө амьдрах хэрэгтэй. 어떤 사람은 가족이 어렵다 그러면 다 도와줘. Зарим өмнө гэр бүлийнхэн нь хүнд хэцүү болчлаа гэвэл бүх зүйл дээр нь тусалж чаддаг. 지혜롭지 못한 겁니다. Эн чинь нэг талаар ухаалаг хэрэг биш ээ. 마음이 가난해져야 말씀을 들어요. Сэтгэл нь ядуу болж иж үгийг сонсноо. 저희 아버지는 너무나도 강팍한 사람이었습니다. Манай аав бол үнэхээр хатуу сэтгэлтэй хүн байсан. 그런데 왜 구원을 받았을까? Тэгвэл яагаад аврагдсан юм болоо? 암에 걸렸다 그랬거든요. Хор тавдар дуссан гэсэн байхгүй. 제가 하나님께 20년 가까이 그렇게 기도했었습니다. Би бурхны өмнө 20 жил тэгж залбирсан. 지옥에만 안 가게 해주세요. Тамруул битгий явуулаач. 병상에 누워서 마지막 복음을 깨닫고 돌아가시더라도 구원만 받게 해주세요. Орон дээр хөвдөж гисэн өвдөж гисэн байгаад хамгийн сүүлчийн мөчтэй ч гэсэн сайн мэдийг ухаарад диваасан руу явуулж өгөөч. 근데 몸이 안 좋아서 병원에 갔는데 암일 거라 그러는 겁니다. Тэгсэн би өвдсөн, эмнэлэгт очсон, хор тавдар байх юм шиг байна гэж хэлсэн. 근데 저는 그 말을 들으면서 기대가 된 거예요. Тэр үгийг сонсчиход надад найдлага төрж эхэлж байна. 내 기도를 들어주시는구나. Миний залбирахыг сонсож байгаа юм байна. 그리고 아버지를 설득했죠. За тэгээд аавыгаа ятгаж эхэлсэн. 아버지 암이래요. Аава хор тавдар гэж шүү дээ. 아직 결정 난 게 아니었거든요. Хараахан шийдэгдээгүй хариу нь гараагүй байхгүй юу? 근데 제가 암으로 만들어 버렸어. Тэгэхээр би зүгээр хор тавдар болгоцсон. 아버지 암이래. Аава хор тавдар гэж шүү. 죽을지도 모른대. Одоо энд ингээ үхчих магадгүй гин. 근데 왜 하나님께 기도하지 않냐고. Та чи ийм байхад яагаад бурханд залбирдгүй? 나랑 기도합시다. Али надтай хамт залбирая. 그래서 손잡고 같이 기도했어. Гараас нь атгаж байгаад хамт залбирсан. 하나님 우리 아버지 좀 도와주세요. Бурхан минь та манай аавд туслаач. 이 병 낫게 도와주세요. Энэ өвчнийг нь та эдэхэд туслаач. 그보다 먼저 구원받게 해주세요. Үүнээс илүү уртж та аврахт нь туслаач. 근데 죽음이라는 것이 왔다고 생각할 때 두려움이 있잖아요. Тэр өөрт нь яг үхэл гэдэг зүйл жинхнээс ирчлээ гэхэлэр хүний дотор айдас байгаа юм. 그전 같았으면요. 그러면 필요 없어 임마 이랬을 거라고. За энээс өмнө нь байсан бол юу яриад байгаа яв гээл. 너나 천국 가. Чилөөр тэр деваас руу явна. Би дам руу явна. 그랬던 분이거든요. Тийм хүн байхгүй юу? 근데 암이래요. Тэгсэн хор тавдар гэж шүү дээ. 그 마음이 겸손해진 거예요. Гэсэн энээс болоо сэтгэл нь номхруулагдаж даруу болж байгаа. 진짜 죽음이 온다 그러니까 두려운 겁니다. Одоо яг жинхнээс өөрт нь үхэл гэдэг зүйл ирлээ гэсэн айж байгаа. 기도가 끝난 다음에 아버지가 직접 기도해야 돼요. Тэгэхээр залбирал дуусны дараа аав та одоо өөрөө залбирах. 그래야 하나님이 들어요. Тэгжиж бурхан 나는 сонсдог. 지금까지 계속 기도했어. Өдөө хүртэл би бол таны төлөө тасралтгүй залбирсаар 아버지가 ирсэн. 해야 돼. Аав та одоо өөрөө залбирах хэрэгтэй. 아마 속으로 기도하셨던 것 같아. Аав маань магад дотроо залбирсан юм шиг байна. 근데 암이 아니었습니다. Тэгсэн хор тавдар биш байсан. 암 비슷했지만 암이 아니었어. Хавдартаа төстэй юм байх нь байсан гэхдээ хор тавдар бол биш.
근데 벌써 마음은 가난해졌거든요. аль хэдийн сэтгэл нь ядуу болчихж байгаа байхгүй юу? 죽음이 올지 모른다 그러니까 자기 영혼에 걱정이 된 겁니다. За ингээд үхэл ирчиж болох юм байна гэсэн нөгөө өөрийнхөө үхэлэндээ санаа зовж эхэлж байгаа. 그러니까 태어난 다음에 수양회를 모시고 갔죠. За эмнэлгээс гарсныхан дараа зуны семинарт аваад явсан. 하나님이 일하시는데 우리가 방해할 수도 있다니까요. Бурхан ажиллаж байхад чинь өмнөр нь бид нэр саад болч шиш болдог гэдэг. 가족들 어려운 일이 생기면 그냥 도와주는 게 아니야. Гэр бүлд нь хэцүү юм тохиолдлоо. Тэр хүмүүст тэгэл шууд тусалдаг юм бас биш ээ. 그 영혼을 위해서 기다릴 줄도 알아야 되는 겁니다. Тэр хүний сүнсний төлөө бид нар бас хүлээж мэддэг байх хэрэгтэй. 근데 다 도와줘. Гэтэл бүх юмд нь тусалж. 빚내서 도와주고 Өөрөө өр зээл 50 барин тусалж. 그냥 육신으로만 하는 거야. Зүгээр л махбодын юм л ингээл хийж өгöd. 그러니까 마음이 가난해지지도 않고 다시 하나님 앞에 높아지는 겁니다. Тэгэлэр энэ хүний сэтгэл ядуу болохгүй байна. Эргээд сэтгэл нь бурхны өмнө ингээд бардан болчиход. 그러면 안 되는 거예요. Дэм байж бас болдоггүй юм аа. 우리가 간절히 기도했잖아요. Бид нар чинь чин сэтгэлээсээ залбирсан байгаа 우리 үү? 가족을 위해서. Өөрсдийнхөө гэр бүлийнхний 그리고 어떤 төлөө. 어려운 일이 생기면 하나님이 일하고 계신 거라고. Ямар нэгэн хүнд хэцүү зүйл тэр хүн тохиолдчихлаа гэвэл бурхан ажиллаж байна гэсэн. 근데 가족들에게 어려운 일이 생기면 자기 신앙도 망치는 사람이 많아. Гэтэл өөрийнх нь гэр бүл хүнд хэцүү юм тохиолдчихгод өөрийнхөө итгэлийг хүртэл боснуулчдаг хүн байдаг. 어리석은 겁니다. Их монхог үйлдэл гаргаж байна. 정말 우리가 간절히 원하는 그것은 우리 가족들이 함께 천국에 가는 거예요. Бидний үнэхээр хүсэж байгаа зүйл энэ гэрийнхэнтэйгээ хамт деважинд орохыг хүсдэг. 자, 근데 문제는요. 우리가 구원받는 순간부터 가족들은 우리의 원수가 됩니다. Гэтэл асуудал нь бид нарыг аврагдах мөчөөс ахуулаад өнөөх гэр бүлийнхэн маань миний дайсан болчихдог. 원수가 뭡니까? Дайсан гэж юу вэ? 대적하는 사람이고 회방하는 사람이 되는 거예요. Эсэргүүцдэг хүн байна, доромжилдог хүн болж таарж байна. 하나님의 원수가 마귀였죠? Бурхны дайсан бузар сүнс байсан биз 이 дээ. 마귀라는 말은 회방하는 자다라는 뜻이에요. За бузар сүнс гэдэг нь доромжлагч, гүтгэгч гэсэн утгатай. 사탄이라는 말은 대적하는 자라는 뜻인 겁니다. Сатан гэдэг нь эсэргүүцэгч гэсэн утгатай. 우리가 구원받게 되면 우리의 가족들이 구원 안 받은 우리의 가족들은 마귀가 되고 사탄처럼 되는 거예요. За тэгэхээр бид нэр аврагдчих юм бол аврагдаагүй байгаа гэр бүлийнхэн маань эсэргүүцэгч бузар сүнс болчихдог. 우리의 신앙생활을 회방하는 자가 됩니다. Ингэсэндээ бидний итгэлээрээ амьдрахад саад хийж доромжилдог хүмүүс 우리의 болчихдог. 신앙생활을 대적하는 자가 되잖아요. Бидний итгэлээрээ амьдрахыг эсэргүүцдэг хүмүүс 근데 그게 болчихдог. 당연한 거라고. Энэ бол ойлгомжтой л байх ёстой явдал байхгүй юу? 누가복음 12장 Лук 12 дугаар бүлэг байна. (12장) 51절입니다. Лук 12-ийн 51-р ишлэл байна. 51절 같이 읽겠습니다. 51-р ишлэлийг за хамт уншийе. Та нар намайг газарт амар тайвныг авчрахаар ирсэн гэж бодно уу? Үгүй, харин хангарлыг гэж би та нарт хэлье. 예수님이 화평을 주러 온 게 아니라 그 말은 무슨 뜻일까? Би амар тайвныг өгөхөөр ирсэн гэж бодно уу? Үгүй гэсэн энэ утга юу гэсэн утгатай вэ? 자, 한 가정에 예수님을 믿는 사람이 생겨요. За нэг гэр бүл дотор Есүст итгэдэг нэг хүн гараад ирлээ. 나머지 가족들이 축하한다 그래요. Тэгвэл үлдсэн гэр бүлийнх нь "Sto баяр хүргэе" гэж хэлдэг лөө. 야, 너 잘했다. Үст чи яасан сайн. 너 예수 믿고 천국 간다 그러니까 정말 축하한다. Есүст итгээд деважинд очно гэсэн. Үнэхээр баяр хүргэе. 그러나요? Гэл тэгдэг лөө. 아니죠. Тэгдэггүй үстэй. 싫어합니다. Дургу байдаг. 그 신앙을 방해합니다. Итгэлд нь саад хийдэг. Тэгний өөрөө гэрлээ асаагаарай. 네. 이 불을 좀 켜주세요. 네, 됐습니다. 그 얘기를 하시는 겁니다. Тэр талаар хэлж өгöd байна. 내가 화평을 주러 온 줄 아느냐? Амар тайвныг өгөхөөр ирсэн гэж бодно уу? 물론 화평을 주러 오신 거죠. Мэдээж амар тайвныг өгөхөөр бол ирсэн. 근데 처음에는 화평이 아니에요. Эхлээд тэгвэл энэ донд амар тайван биелэхгүй гэсэн. 싸움이 있고 다툼이 생기는 겁니다. Тэмцэл байна. Хагарал энэ донд эхлээд үүснэ. 그건 당연한 거라는 말씀을 하시는 겁니다. Мэдээж юм болох ёстой юм аа гэдгийг хэлж өгсөн байна. 도리어 분쟁케 될 것이다. Харин хагарлыг гэж би та нарт хэлье. 52절, 53절도 같이 읽겠습니다. 52, 53 дугаар ишлэлийг бас хамт уншийе.
Одооноос нэг өрхийн 5 хүний 3 нь 2-ийнхаа эсрэг, 2 нь 3-ийнхаа эсрэг болж хагаралдана. Эцэг нь хүүгийнхээ, хүү нь эцгийнхээ эсрэг, эх нь охиныхоо, охин нь эхийнхээ эсрэг, хадам их нь бэрийнхээ, бэр нь хадам эхийнхээ эсрэг болж тэд хагаралдах болно гэв. 자, 예수님 말씀이에요. Энэ Есүсийн үг байна. 예수님 말씀은 그냥 진리야. Есүсийн үг бол тэр чигээрээ үнэн байхгүй. 한 가정에 한 사람이 구원을 받습니다. За нэг гэр бүл дотор нэг хүн аврагдлаа. 나머지 사람들이 그 구원받은 사람을 방해하고 회방합니다. За тэгхийн бол аврагдаагүй бусад хүмүүсийн аврагдсан хүнийг саад хийдэг, доромжилдог байна. 근데 그 나머지 가족 중에 한 사람이 또 구원을 받는 За 거예요. тэгэж явж исэн, тэгэж эсэргүүцчихсэн хүмүүс дотроос дахиад нэг хүн 한 аврагдчихлаа. 집에 5이 있는데 2사람이 구원을 받은 겁니다. За нэг айлд 5 хүн байлаа. Гэтэл дэрний 2 нь аврагдчих. 그럼 둘이 셋과 싸우게 되는 거야. Тэгвэл 2 нь 3-ийнхаа эсрэг тэмцэлдэж байгаа. 그리고 또 셋이 한 사람이 더 구원받습니다. За тэгээд дахиад нэмээд нэг хүн аврагдаа 3 그럼 болчлоо. 셋이 둘과 싸우는 거야. Тэгвэл 3 нь 2-ийнхаа эсрэг тэмцэлдэж байгаа. 처음에는 1대 4였습니다. Эхэндээ бол 1-ийн эсрэг 4 байсан. 근데 2대 3이 되고 3대 2가 되는 거예요. Тэгхийн бол 2-ын 2 3 болно, 3-ын эсрэг 2 болно байхгүй. 그리고 또 구원받으면 4대 1이 되겠지. За дахиад аврагдчих юм бол 4-ийн эсрэг 1 болж байгаа. 그리고 또 전도하면은 5대 0이 되는 거예요. За тэгээд дахиад сайн мэдээ тараах юм бол 5-ийн эсрэг тэг болж байгаа. 온 가족이 구원을 받음으로 진짜 하나님 안에서의 화평과 자유가 그 집에 임하는 겁니다. За ингээд бүх гэр бүлээрээ аврагдчих юм бол Бурхны өгч байгаа амар тайван энэ гэр бүл дотор тогтож байна. 그래서 마태복음 10장 36절에는 자기 집안 식구가 자기 원수리라 예수님 그렇게 말씀하셨어요. Матай 10:36 дээрээс харах юм бол гэр бүлийнх нь хүний дайсан болох болно гэсэн үг гардаг. 그러니까 복음이 들어가면 어쩔 수 없는 거예요. Тэгэхээр энэ айлд сайн мэдээ орлоо гэвэл энэ яах чаргагүй асуудал. 이건 당연한 겁니다. Энэ бол ойлгомжтой болох ёстой зүйл. 근데 어떤 사람은 그 싸움에서 져. Гэтэл зарим хүмүүс нь энэ тэмцэлдээ ялагдчихдаг. 진다는 게 무슨 뜻일까요? Ялагдана гэдэг чи юу гэсэн утгатай вэ? 부모님이 싫어하셔서 전도 안 해요. 못 해요. Ээж аав маань дургүй байна уу? Одоо сайн мэдээ тарааж чадахгүй юм байна. 그게 무슨 의미인지 몰라요? Энэ юу яриад байгаагаа ойлгохгүй байна уу? 어떤 사람은 부모님이 싫어하셔서 교회도 안 와. Зарим хүмүүс нь ээж аав дургуйцлаа гэдэг чуулганд ч ирдэггүй. 그게 진짜 효일까요? Энэ жинхэнэ эцэг эхийнхээ ачийг хариулж байгаа хэрэг үү? 그건 정말 악하고 나쁜 겁니다. Хэрэг ирэхэ болчлаа гэвэл энэ хүүхэд үнэхээр хорон муу хүн болж байгаа. 학생들 방학 되면은 부모님 때문에 시골에 갑니다. За сурагч нар тийм ээ амралт болох юм бол ээж аваасаа болоод хөдөө явдаг. Оюутнууд. 그럼 가서 그러면은 올바르게 신앙생활 해야지. А тэгвэл очив бол тэр газартаа зөв зөвхөстэй итгэлээр амьдрах хэрэгтэй юм байгаа үст. 그냥 부모님한테 잘 보이려고 신앙생활도 잘 안 하고 그리고 전도도 안 합니다. Ээж авдаа лаштайхан зөв харагдах гэл итгэлээрээ ч амьдрдаггүй, олигтойч байдаггүй. 그건 Сайн 지는 мэдээж 거예요. тараадаггүй. Энэ ялагдаж байна 그건 гэсэн. 마귀한테 지는 거야. Бузар сүнсэнд ялагдаж байна гэсэн. 우리는 우리 가족들의 영원한 운명을 두고 싸워야 되는 거예요. Бид бүхэн гэр бүлийнхаа хүмүүсийн мөнхийн хувь тавилангийн төлөө тэмцэх ёстой байхгүй юу? 만약 가서 아무 말도 못할 것 같으면 안 가야지. Очоод нэг ч үг өөдөөс нь дугарч чадхааргүй юм шиг санагдаад байгаа бол очихгүй байсан дээр үстэй. 가서 올바르게 빛으로서의 모습을 보여주지 못할 것 같으면은 가지 말아야 되는 겁니다. Очоод гэрэл болоо зөв зөвхөстэй амьдрч чадахгүй юм бол явахгүй байсан дээр. 우리는 이 싸움에서 절대로 물러설 수 없는 싸움이라고. Энэ тэмцэл бид нар хизээж хоош ухрахын аргагүй тэмцэл байхгүй юу? 어떻게 부모님 영혼을 두고 우리가 포기할 수 있습니까? Яаж ээж аавынхаа сүнсийг харж иж бид нар 내 чичгэн 자식의 хайчих юм бэ? 영원한 운명을 두고 포기할 수 있냐고. Мөн өөрийнхөө хүүхдийн мөнх хувь тавилангийн төлөө зүгээр л тэгэл хайчих уу? 그리스도인은 그럴 수 없는 겁니다. Христ итгэгч хүн тийм байх боломжгүй. 그러니까 하나님이 집을 세우지 않으면 헛된 거예요. Бурхан энэ гэрийг барьж байгуулахгүй юм бол хоосон болно. 온 가족이 구원을 받지 못한다면은 그렇다면 그것은 헛된 겁니다. Бүх гэр бүлээрээ аврагдаж чадахгүй байх юм бол энэ бүхэн хоосон байх бол.